Yo, halo ya. Jadi di sini gue nyobain PUBG ya. Kita langsung aja turun di event ya. Ini gue batalkan aja, Pak. Di sini gue solo random. Kita turun di event tuh. Tahu lah gue turun mana lah, yang penting turunnya lah. Di sini headset gue delay ya. Punten mamang. Aduh, kucing lagi guys. Gawat ini Pochinki. Meluncur. Mau kemana? Assalamualaikum. Habis kah? Lu gak bisa keluar gua. Sakit goblok. Yang baru turun. Pencet mulu gua. Wah, di situ ada temennya tuh, bentar. Cepet banget, Bang. Nope. Anjir, kena itu dia, kena bom dia.
sepi banget. Telur. Bensinnya habis bro. Tidak kena. Gila, ada orang di sini bro. Kaget gua. Kambing. Ada orang. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Assalamualaikum, paket. Ramai sekali ya di sini. Maju lo, sini anjing. Maju. Kiki, dia maju. Kuat. Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Adu mekanik coy. Aduh sekarang gue kampret. Terobos aja lah. Sialan coy. Halo guys, David di sini. Sorry bang ya, kabur dulu gua bang, kabur. Mana sih dia aja nggak kelihatan. Woi, kamu ngapain kamu? Woi. Sebut. Dia orang bukan ya. Di sini gua nggak menantang, sumpah. Gua nggak menantang. Satu lagi, sampai. Gila, sampai geser-geser gua. Walawi. Ada bapak-bapak, teman-teman. Satu squad ya.
Hihi, 22 kill. Mantap Jaya. Jadi gue masih gold ya. Jadi wajar aja ya kan. Karena baru main lagi ya kan. Tiga 3.000 coy damage gua.